Shalom, Rahayu, semeton sareng sami sanetresne asihin titiang. Sapunapi gatre semeton sareng sami mangkin. Dumugi sami rahayu tur kemertani. Ngiring malih, irage mapadu wedana ring acara Dharma Wecana saking channel Suluh Galang Kangin. Genah irage sareng-sareng ngerereh sabdan ide, mangdemanah iragani dados galang, teduh, turma pikayun becik rahina mangkin. Ring rahinani mangkin, ngiring irage sareng-sareng ngerereh sabdan ide sani mamurde. Ide sang aji nenten doh, ide malinggi ring kayun ragani. Sadurung ngelanturang, ngiring irage sarang-sarang nyaku pang tangan, ngaturang pangastawa ring ajeng ide. Duh, aji titiang sane maha suci ring suarga. Suksemo pisan antuk sih pasuecan idani ring rahina puniki. Ledangang ide ngicening galah, mangde sabdan idani sideng ranjing ring manah tur kayun titiangi sareng sami. Ledangang taler roh sucin idani tedun ring manah titiangi sami. Mangde sabde sani pacang kepiragiang dados merte rohani majeng ring sang sani miragiang. Ring parab ide hyang Yesus Kristus titiang ngastawa. Amin. Nyiring mangkin irage miragiang sabdan ide. Kaambil saking kitab Mazmur 145 paosan Plekutus. Manut Alkitab Basa Bali. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kadi puniki. Ide tansah nampe ring anak esani nunas ice ring ide. Inggih punika ring anak esani mapi nunas saking nekeng ati. Wantah asa punika jesabdan idane. Nanging suksemani dalem pisan majeng ring urip iragani sadina-dina. Semeton sareng sami sani tresna asihin titiang. Ayati alit puniki nyimpen sukseme sani ageng pisan majeng ring urip iragani mangkin. Ide sang aji nenten doh. Ide nenten wenten ring genah sani doh, ring langite sani tanside kagenahin, utawi ring gunung sani inggil. Ide wenten ring sisin iragani. Malah ring sajerung ning kayun iragani niri. Akeh anak ngerereh ide kemakudang-kudang genah. Ngerereh kaliangan, ngerereh sabda suci ring buku-buku. Ring genah-genah sani kabau suci. Nanging lali, mungguhin ide sampun malingkih ring kayune, saking pangawit. Ngapi mawinan irage makayunan ide doh? Mirah semeton, santukan irage sesai keni gering, pikobet urib. Keni kuciwe, keni sungsut, keni pakeweh sane ngranayang manah iragane kaon, tur ical kapercayaan. Nanging ide hyang Yesus sampun ngewarah. Ring Injil Yohanes 14 pausan 13 kirang langkung mebaos. Yen anake tresne ring titiang, ipun pacang ngelaksana yang sabdan titiangi. Tur titiang sareng aji titiangi pacang rauh nangkilin ipun, tur jenek sareng ipun. Puni kemuktiang, ide nenten wantah nyaksiang saking doh. Nanging ide jenek, ide melinggi, ring kayun iragani sani pracaya. Dados nih semeton, yang rasa manahi sedih mangkin, yang rasa uripe kadibantang tanpa widangan. Ingetang, ide sang aji nenten doh, ide wenten ring kayuni, sedang ngantosang irage mangdengaksi ide, ngajak ide mebaos ring kahanan santi, tur ngicenin ide genah sani utama ring urip iragani. Sampunang ngerereh ide ring genah tiosan. Yening ide sampun wenten ring sang kalih, ring kayun iragane puniki. Ngiring irage ngampakang lawang pikayunan. Ngicenin genah sane becik ring pikayunan iragane.
mangde ide praside ngiyangin malingge ring urip iragane nyabran rahina. Punapi ke semedon, sampun ngolemin ide, mangde ide malinggih ring kayun sametone mangki. Napi ke iraga kantun ngantosan mukjizat sane ageng sadurung pracaya. Wiadin iraga sampun purun ngerasa yang linggih idane, ring salui ring pari indikan keuripan iragane. Ide nenten doh semedon. Ide sampun melinggih ring kayun iragane. Saking mangkin ngantos salawas-lawasnya. Nyiring mangkin, iraga sareng-sareng ngastawa yang pangastawa pamuput. Duh ide sang aji, titiang sane maha suci, sukseme antuk sabdan idane, sane sampun kapiragiang ring rahina puniki. Icenin titiang sareng sami kayun sane tegdek, mangde side ngerasa yang linggih idane ring saparindikan urip. Titiang taler nunas ring ide, mangde ngewali yang berkah majeng ring pamiarse channel suluh galang kangin sareng sami. Sampunang ide lali ring sang sani mirengan, sani nyingakin, sani nyantosan sabdan idane mangkin. Icenin ipun karahayuan, kasegeran, tur kayun sani tegdeg ring lanturan urip. Icenin taler jagat balini, jagat sani tresne asihin titiang puniki, mangde tetap degdeg, damai, tur karahayuan jagat sani sujati, embah saking sih paswecan idane. Icenin toye, tanah, gunung, pasih, miwah saluwiring sani wenten ring Bali, tetap ka icen berkah, mangde sami kramo baline, napi je agamane, si demak urip ring karahayuan sarang-sarang. Ring parab ide sang putra Yesus Kristus, juru rahayun iragane, titiang ngastawa yang pengastawa puniki. Amin. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.